أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فحمدا لمن كان بلا مكون كون الكون بكلمة كن وقال كن فيكون. هو الحق الذي تنزه عن الحق إذ لا يلحق عليه الحق من أرسل رسول الحق بالحق للحق، فكان حقا عن حق لحق بحق، فحقق الحقائق حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة، صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه. اعلم أن للإنس مشايخ وللجن مشايخ، وأما أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه فهو شيخ الكل، إذ ما رفع المصطفى قدما إلا وضع أبو العباس أحمد التجاني قدمه من حيث رفعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري، سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين، رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قال في حقهم تشيرنو بن عمر البابابي: رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل، وعى الله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في تلفزة نجوب تي في انترناشونال، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي بندرابي يبي ينكوبي تلفزيون جوب تي في انترناشونال، من شلمني أن سلمنا الإسلام، من جوري ما أن من نياجي ما أن يافيا كدي من دواني ما أن إذن نياغو يو الله سبحانه وتعالى وأن يرلا بيا فامي ko adine eden kala hay kungol eden jafno dendangal yebi yankobe jobbo tv andinde gonnoden koy dangal Allah resi en reni en artiri en nokshot e jam alhamdulillah dum wadi eden gari non masha Allah jokkude yewtere men de badannoden e kala nyalawma alkhamis yewtere de innirden cimtol hohobe diine men. Allah wadi en puddinoma e gurdam jiyaado Allah teddudo modjo mo ganduda كان يويتي الحاج سعيد النور وشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه. دمنون إن شلمني إن جوريما دندانغال تاني رابع نلادو الله محمد صلى الله عليه وسلم كلا دمبايو وندي. إن دوني هن تاني رابع مولانا المجاهد الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه. إن البوادم إجونغو خليفة هنا تشيرنو بشيرو منتقى طه شيخ عمر خليفة المصطفى المختاري، ثم أبي العباس والغالي والفاروق منتصر، بشير بن منتقى نور يضاء به في كل ناحية والفضل ينتشر. أول شيء بشير منتقى طه لمتي نلادو الله محمد صلى الله عليه وسلم، لمتي شيخنا التجاني رضي الله عنه، لمتي شريف محمد الغالي، لمتي تانم شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه. هأويم بشيرنا وارث عن جده عمر، والله ودو وني دونتلو تانم شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه. يو الله حكم وشلل الله يهدمو جيسمن كجوتي وأويا نفتو دي الإسلام أويا نفتو رادمو بركة النبي صلى الله عليه وسلم. سنن بني انشلمني انجوريما دندانغل اسم شيخ الحاج عمر إذن باودم إجون وخادم محضرة العمرية شارنو مدانا منتقى أحمد منتقى شيخ عمر جتو دندانغل باسم شيخ الحاج عمر الفوتي أكوبل إن جتا مسلم من جد من دينين من شارنو منتقى سعيد مكي نور شيخ عمر إذن بيو الله سبحانه وتعالى يوم يركان كوني. سنن بني إن شلمني إن جوري ما دندانغل باسم شارنو بشير منتقى طه أكوبل إذن قردنا هين هنا أفمكو شارنو شيخ عمر وشارنو بشير منتقى طه إذن جالمو ustare oɗo sohnajo tedduɗo oɗo sohnajo moƴƴo sohna Aminata mo Ceerno Muntaka Ba
eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa ta'ala lomto en mo, Allah waɗa toon foftorde makko, Allah subhanahu wa ta'ala watta mo e mayɓe malaɓe. eɗen jaala dendangal hadara ceerno Bachir kala e kuuɓal, kono balni eɗen duwono dendangal ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar e sankare ustare oɗo sohnajo tedduɗo hono sohna Aminata mo ceerno Muntaka Ba. so ɗum ɓenni en calmini en juurima baniraɗo debbo moƴƴo tedduɗo mo ganduɗa ko dariɗo e ligganade tanum Cheikh Alhaji Oumar Al-Fouti radiyallahu anhu, dariɗo e ligganade l'islam, mo ganduɗa ko moƴƴo moƴƴinɗo ñoɗɗo yimɓe fo rendini, woni sohna Aminata mo ceerno Bachiru Muntaka Taha. sohna Aminata min calminima, min juurimama, kadi min duwanimama, emin mbiya yo Allah sembini, yo Allah ren ko woni ko mission ma e galle tane, yo Allah hokke timminde ɗum taw kono jiɗirɗani, taw ina moƴƴan maɗa e naftuma e dendagal ko ganduɗa ko ina wonanma baraji e janggo yawmal qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ina wawi ɗum, yo Allah wat ɗum barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. so ɗum ɓenni en calmini en juurima dendagal khalifaɓe diine kala eɗen gaha galle jinnaɗo men ceerno Ababacar Sy Mouhammadinil Mansour, Sëñ Babacar Sy Mouhammadinil Mansour, eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa ta'ala heddumbo ko juuti. ko noon ne kay eɗen duwono ceerno Muntaka, Cheikh Muntaka Bachir Mbakke ha Touba e ha Canaba ha Layen kala en calmini fo en juurima fof. ɓeɗo nde tawno jangtade ɓeɗo jiyaɓe Allah ko jangtade moƴƴere Allah, jangtade barke Allah, jangtade hurum Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum noon bandiraɓe, en garti hande addude yewtere men cimtol hohoɓe diine men. hande cimtol men ɗo yaranno puɗɗinoɗen ko goto e hohoɓe diine ɓe ganduɗa so tawi en kaali inde makko ko ghaniyun ani ta'rif, ceerno Saïdou Nourou Cheikh Oumar, oɗo ko ghaniyun ani ta'rif. so tawi a ndaari golwole makko, a ndaari darnde makko, a ndaari balle makko, a tawan oɗo jiyaɗo Allah ko ghaniyun ani ta'rif. sa wi ceerno Saïdou Nour tan yimɓe gasni andude hol gonɗo ceerno Saïdou Nour Cheikh Oumar. cimtol hohoɓe diine men holko saabi oɗo émission e konngol jimowo biɗo usrud hadisa salihina wa sammihim فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. ويسوغندير جانكاد موجبه إنا إلي موجبه مبيا ceerno Saïdou Nour, mbiya ceerno Cheikh Oumar Al-Fouti, ndewrano mbiya Chérif Mouhammadin Al-Ghali, mbiya Cheikhuna Tijani radiyallahu anhu. inna ɓe ganduɗa ɓe ko lomtiɓe nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. jimowo o wi koye innedeɓe woni ko jippoto yurmede Allah, wadde so hoddirama caabi yurmede Allah ko jangtade moƴƴuɓe Allah, wadde jangtuɗen ɓeɗo jiyaɓe Allah beele eɗen keɓa yurmede Allah. o rutti o wi usrud hadisu salihina wa sammihim fabidhikrihim tatanazzalu rrahmatu wahdur majalisahum. tawtore jonɗeli mabɓe, kala nde nanoɗa ɓe noddi yanotoyo tawtoreɗa jonɗeli mabɓe, kala nde pinɗa aɗa jogui haajuji ma a golli a gasni, ya dartoye ɓen ɗon moƴƴuɓe gondinoɗa ɓe joodoɗa e mabɓe. wahdur majalisahum, so ɓe noddi moƴƴereji Allah ya notoyo tawtoreɗa jonɗeli mabɓe. wahdur majalisahum, sa notima tanal barakatihim, keɓa e barkeji mabɓe. o rutti o wa quburahum zurha, ko wiyete qabriji mabɓe, ya juuroye qabriji mabɓe. so ɓe birnima ɓe maayi, ya juuroye qabriji mabɓe, sikki ala keɓa e barkeji mabɓe. bandiraɓe, so neɗɗo nani ɗum ɗo, ina hani dogande moƴƴuɓe, ina hani dogande moƴƴere Allah, kono ina hani dogande moƴƴuɓe Allah subhanahu wa ta'ala. mbiɗen yewtere men hande ko goto e tampanɓe diine, goto e gollanɓe diine, goto daraniɓe diine, darani miskineɓe Allah, ha tanum Cheikh Alhaji Oumar lomtini ɗum ha fandini ko wiyete lomtugal, moƴƴini kala ñooti kala jangini fof, golli ɓesgu Cheikh Alhaji Oumar Al-Fouti e kuuɓal. o woni ceerno Saïdou Nour Cheikh Oumar, woni ceerno Ahmad Ibrahima Dat. o wimo omo haala Cheikh Alhaji Oumar, o wi Cheikh Oumar awratha min ba'dikum nur al-huda karaman ma zala yasri bi dhahrin min dhurriyati هم البحور التي تهدي الأنام هدى ويحم البحور التي تطمو بخيرات هم النجوم التي من يمن طالعها أبدى لنا السعد في كشف الملمات. ومهالا
لمتنقل شيخ سعيد النور دندانقل تاني راب الشيخ الحاج عمر الفوتي وشيخ عمر الفوتي كان أحمد إبراهيم دات حالته وشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه دنجال أني أورثت من بعدكم ألمتني تشغل مالا أن شيخ عمر كويتي ميم أودوك للجمع كونك شيخ الحاج عمر وحالته وأورثت من بعدكم نور الهدى كرما ألمتني تشغل مالا ألمتني تشغل من نور الهدى النور بيوال ولمتني تشغل من كرما تدنغال قال له تدنغال نون ما زال يسري قال سيراني انغال ربا انغال يها بظهر كيتي من ذرياتي باسمه شيخ الحاج عمر الفوتي وي اي اودو باسم شيخ الحاج عمر الفوتي وهم البحور التي تهدي الانام هدى كم من ماجد ان غندودا ebe pewna e windere de ko wiete pewal ebe pewna windere de faade e pewal تهدي الانام هدى ورتي هم البحور التي كم من ماجد ان غندودا تطمو بخيراتي ماجد ان بامتو دو مجيرج الله سبحانه وتعالى شيخ احمد ابراهيم دات حالته وي باسم شيخ الحاج عمر الفوتي وهم البحور التي ولا هم النجوم التي كم من كودة غندودا من يمن طالعها مراد بركه يلتغول دين دون كودة وي دين دون كودة يلتغول مم ابدالنا السعاده بنينني ان كويته ملل في كشف الملمات e huncude ko wiete maana hunde sominode gede ciominode maana fenje ndedo hoodere maana ngal do malal fenyinani en ciominodi holi den don holi din don ciomli holko fenyinani en سعيد النور ملجأنا وملجأ الكل في كل الضرورات ويفنينني ان كوكو يتي سعد السعود ملال ملابه اوني كانوا سعيد النور الشيخ عمر سعيد النور اودو وني معناكو بيتيدو سعيد النور ني وني اندما كوني كانوا سعيد النور الشيخ عمر اودو دي ملجأنا اودو وني معنى يونيورغال من ملجأنا وملجأ الكل وني يونيورغال كلا في كل الضرورات كلا كو يتكن ويا لوروجي بين دون جيابه الله جولبه هيفربه كلا ان غاندي كانوا سعيد النور الشيخ عمر الفوتي رضي الله عنه كو يونيورغال تيمغا مسكينebe ina ngandi Said Nour Sheikh Omar ko ƴoñorgal timmuga wadde odo kanyum woni ko biyetedo maana Saad Saudi kanko woni malal malabe o wiyete Said Nour woni ceerno Said Nour Sheikh Omar al-Fouti radiyallahu anhu urti wimo yeso kanko ceerno Ahmad Ibrahim da tonjum o mo hala Said Nour Sheikh Omar wimo ya sahib al-waqti mashhudan fadailuhu qutb az-zaman alladhi yahwi al-karamat Allahu akbar Allahu akbar ويشار سعيد نور يا صاحب الوقت إهما بانديندو مرتبة وليابي الله مرتبة إن نرتير صاحب الوقت سنة بياما هبي مرتبة صاحب الوقت كلاكو الله إذا إلت اتغوري مودم آن أون جيادو الله كبدو أودو مرتبة أن إلتو هن ودي أودو مرتبة شيخ الحاج عمر فندني دوم كون اي اورثت من بعدكم اودو معناه كو غول دو دونتينغول تيمغول شيخ سعيد النور كنيم نبياما يا صاحب الوقت الله اكبر مشهودا فضائله شيخ سعيد النور كنيم وني صاحب الوقت كون كو تشيدالو معناه بورمكو على دو تشودي رضي الله تعالى عنه ورتو بيشان سعيد النور قطب الزمان كان كون صحامكو قطب الزمان الذي يحوي الكرامات كان كون قطب الزمان مو غاندودا او فاندني كلا كو انويه كراماجي كلا كو انويه تدل شان سعيد النور الشيخ عمر الفوتي رضي الله عنه فاندني دوم يو الله تاسين بركه شان سعيد النور الشيخ عمر كل شان سعيد النور الشيخ عمر او وني مو غاندودا او يي ادuna ko wuro enwiye munya maana yi aduna wuro ne wiye munya hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi won wiiɓe noon 1879 won wiiɓe maana ala o yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayi hitande taani ko Cheikh Alhaji Omar wirni e Degembere Cheikh Alhaji Omar naati e Degembere ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e joyi e nayi 1864 wadde ɗiɗo datuji ɗiɗi fof dokkirama hen ɗum ɗo noon ko aada wonande mu'arrikhuna en windoɓe tarikh o yi aduna ko wuro Mali maana mbiɗen ko wuro ne wiye muña e nokku leydi ne wiye Mali kanko ceerno Saïd Nour Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu ummorade e babiraɓe jinnaɓe ɗiɗo tedduɓe ɓe ganduɗa ɓe ine gaskitino walla kanko ceerno Saïd Nour radiyallahu anhu Allah resɗimo jinnaɓe ɗiɗo maana abawayni karimayni ينتميان إلى 3 أسر
maana jinnaaɓe ɗiɗo tedduɓe ɓe ngannduɗaa eɓe ngaskitino ko wiyete maana leƴƴi tati taw ko leƴƴi ɗi ngannduɗaa ɗi ko ariqa fil majd leƴƴi ngannduɗaa ko ɗaɗolinɗi maana e teddungal radiyallahu taala anhu ceerno saidou nour sa ƴetti jinnaaɓe makko ɓeeɗo ɗiɗo ma taw eɓe ummi e leƴƴi tati e famille tati ɗi ngannduɗaa kala hen famille ko famille maana ɗaɗolinɗo woni dimolinɗo to baŋnge teddungal e to baŋnge moƴƴere e to baŋnge laamu maana to ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa taala yeɗi oɗo jiyaɗo Allah biyeteɗo ceerno saidou nour wadde so tawi a daari وأما نسبه من هذه الأسر الثلاثة فكما يأتي إن شاء الله معناه كويته ود ديدو فميجي تاتي دي كالدن ديدو لجي تاتي دي كالدن ومو يدي فنيناندي ان معناه هولي لجي تاتي دو يدي جوفاده وي hen gedel gotel ummarade e bamako ko fuutanki معناه دو يته فوتا تورو ود سنداري ko bi ceerno محمد النور بن شيخ الحاج عمر الفوتي محمد النور بن شيخ الحاج عمر الفوتي او وني بامako kanko ceerno saïdou o wiyete bamako wiyete ko محمد النور بن شيخ الحاج عمر الفوتي oɗo معنى ساداري oɗo ko fuutanke ko bi شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ود ساداري محمد النور بن شيخ الحاج عمر بن سعيد بن عثمان ساداري ɗum ɗo woni asko bamako kanko ceerno saïdou nour wadde sandari famille ɗimmo mbo jofani en o wi ko famille tati famille ɗimmo men mbo jofani en ummarade e nene makko maana ɗo wiyete leydi Mali nene makko wiyete ko Sayyida Aisha Kamisoko oɗo Sayyida Aisha Kamisoko o woni nene mum ceerno Saïdou Nour Cheikh Oumar Al Fouti oɗo noon ko hafid li Sunjata Keita oɗo ko tanum Sunjata Keita mo ganduɗa ko lamɗo gonnoɗo Mali maana oɗo wadde so en daari ko ummarade e leñol malinkeɓe ɓeɗo a tawan oɗo tani ko biyeteɗo Sunjata Keita a tawan oɗo ko lamɗo wonno wadde ceerno Saïdou Nour so wiyama maana famille ɗimmo mo jopiɗen e arwande konngol men wadde banggue nene makko ko tanum Sunjata Keita wadde oɗo eɗen gandi ko famille lamɓe gueɗel tata ɓiwel ngel ummarade e jinnaɗo maana nene makko ummarade e jinnaɗo nene makko sa dani bamum nene makko holto ummi koye leydi Nigeria bamum nene makko woni Mouhamadou Nour bun Rahmatullahi oɗo Rahmatullahi mo ganduɗa kañum jibini bam makko kanko ceerno men Cheikh Alhaji Saïdou Nour radiyallahu anhu oɗo ko bintu amiril mu'minina Mouhamad Bello buni Cheikh Ousmane Fodiye bun Salih bun Haruna ha asgo o jofoyi wadde sa dari jinnaɗo mum bam makko ummi ko Nigeria wadde Mouhamadou Nour oɗo yummum wiyete ko Rahmatullahi ko ɓi lamɗo julɓe biyete neɗo Mouhamad Bello oɗo ko ɓi Cheikh Ousmane Fodiye Dem Fodiye Dem mo ganduɗa so hoddirama wiyama leydi Nigeria kanko nanni toon diine kanko oɗo biyeteɗo Cheikh Ousmane Fodiye wadde oɗo ko maruf ko neɗɗo gandaɗo wadde sa dari ɗiɗo famille tati kala hen famille mo kalɗa ina gasi andede holi ɓen ɗon jiyaɓe Allah e holi ngol ɗon leñol yo Allah yoɓan en ɓeɗo jiyaɓe Allah feññinanɓe en ndeɗo moƴƴere yo Allah subhanahu wa taala yoɓɓe moƴƴere kamɓe koye mabɓe wadde ganden ɗiɗo famille tati ɗi kalɗen wadde ko isharatun ila ma nusammihi al-yawm bil indimaj al-ifriqi so tawi a daari Cheikh Oumar radiyallahu anhu ɗum ɗo wonno politique makko reno tappodirde Afrique naaɓe beele fof ina gona famille goto ɗum woni kala nokku jiya o ƴetta toon sohnajo kala nokku o ƴetta toon sohnajo beele yimɓe ɓe fof ne jiida ɓeydo jogade sembe ɓeydo jogade doole ɗum ɗo wiyama ne jeyano philosophie ji ɗi ceerno men jinnaɗo men waliyu Allah men mo ganduɗa ko almujahidul akbar Cheikh Alhaji Oumar Al Fouti radiyallahu anhu ɗum ɗo ene jeyano e stratégie ji makko kala ɗo yeehi sohnaɓe ɓe o ƴettanno ko ha jiidigal ngal wooda yimɓeɓe fof gona gotum Afrique o fof jiida ɗum ɗo ne jeyano e objectif uji ceerno men Cheikh Alhaji Oumar Al Fouti radiyallahu taala anhu bandiraɓe wadde ganden ɗo eɗen leƴƴo ɗo hono ceerno men Alhaji Saïdou Nour wadde yantami ila ashrafi al usar al ma'rufa bil majdi wal ilmi wad din واشتهرت كذلك بممارسة السلطة في غرب إفريقيا ceerno men Saïdou Nour radiyallahu anhu wadde eɗen paamaɗo eɗen leƴƴoɗo ceerno Saïdou Nour radiyallahu anhu o askitini koye
ko ɓuri teddude e leƴƴi ɓurɗi teddude fammiji ɓurɗi teddude mana teddungal ko wiyete andiraɓe teddungal gandira gandal gandira diine ceerno men ceerno Saïdou Nour koye ɓeeɗo mana yalti koye ɓeeɗo woni mana lesli ɓeeɗo woni lesli ceerno Saïdou Nour radiyallahu taala anhu wadde kanko ceerno men Saïdou Nour o lolliri kadi ko wiyete waddude mumarasa soccodirde e ko wiyete lamɓe dendagal garbi ifriqiya Afrique banggue hirnangue a tawan ko wiyete jokkodire makko sa daari frontiére muɗum ni ala ceerno o jokkodiri e fof o walli fof o daranima fof o wonani fof kanko ceerno Saïdou Nour radiyallahu taala anhu so tawi wadde a daari jinnaɗo makko ko Mouhamadou Nour oɗo wonino naib wonino lomto mana amirul muminina Ahmadul Kabir Ahmad Cheikh Oumar Al Fouti radiyallahu anhu jinnaɗo mum ceerno Saïdou Nour woni Mouhamadou Nour o wonino lomto amiral muminina Ahmad Kabir e ɗo wiyete Diagouna kanko oɗo ceerno men jinnaɗo mum ceerno Saïdou Nour radiyallahu anhu kono walakinahu stushhida fi ma'raka fi ma'raka o shahudini kanko ceerno men Mouhamadou Nour jinnaɗo mum ceerno Saïdou Nour o shahudin e wolde wiyetende golde guuri ko hen o shahudini kanko oɗo Mouhamadou Nour jinnaɗo mum ceerno Saïdou Nour radiyallahu taala anhu wadde so tawi a daari holde o shahudini kanko oɗo Mouhamadou Nour wiyama ko hitande ujunere e temet tati e nayyi 1304 fergo annabi ne yaara e 1304 ko nden o shahudini kanko oɗo jinnaɗo mum ceerno Saïdou Nour o wirna mana e cehe kuli kunda kele kunda ko ɗo woni ɗo leli kanko oɗo Mouhamadou Nour yo Allah subhanahu wa ta'ala taasi en e barke makko kanko oɗo jiyaɗo Allah mo ganduɗa o addani en ceerno Saïdou Nour radiyallahu ta'ala anhu wadde so tawi a daari jinnaɗo makko biyeteɗo Mouhamadou Nour nde shahodinta wa kana umru Saïdou Nour on saha ceerno Saïdou Nour omo yaara e on saha nde jinnaɗo makko yaltata aduna lam yatajawaz 6 sanawat o dañano ko wiyete duuɓi 6 wadde fa asbaha min dhalika al yawm yatima o wattini e on ɗon ñalawma nde jinnaɗo makko yalti aduna kanko ceerno Saïdou Nour o wattini ko al yatim kono al yatim daɗɗo al yatimeɓe al yatim peññinɗo moƴƴere al yatim baɗɗo moƴƴere al yatim balluɗo dendagal jeeyaɓe Allah walli dendagal fuutankoɓe darani dendagal julɓe yo Allah taas en e barke oɗo jiyaɗo Allah ceerno Saïdou Nour Cheikh Oumar Al Fouti radiyallahu anhu ɗum ɗo jinnoɗen addude hunde e jubbande holi ceerno Saïdou Nour jinnaɗo makko gorko jinnaɗo makko debbo en kaali holɗo yi aduna inchallahu taala e yewtere men arore so Allah jaɓi kaalen ko wiyete mana marahil ko wiyete rihlaji makko ɗanle makko to banggue jangde woni dartoyde makko gandal yaademo omo darto e gandal omo janggoya on saaha inchallahu taala e yewtere men arore ko ɗum woni ko jewtaten kaalen holɓe ceerno Saïdou Nour jangi e muɗum en to banggue gandal inchallah enen fof naftoroɗen ɗum jarloɗon jaafoɗon yo Allah waɗen yarlaɓe yaafaɓe o ceerno Saïdou Nour radiyallahu anhu o nafti o walli yo Allah taasi ene barke makko alhamdulillahi awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaafoɗon noon no mbimi ar wonde émission ko ɗanngal gonnoɗen Allah waɗi en garti inchallah darsuji ɗi koko jokkata so Allah jaɓi tomboɗen kala alhamis yewtere men cimtol hohoɓe diine men enen fof naftoroɗen barke gonɗo hen e yurmede Allah dañetede hen en calmini en juurima dendagal hettiyankoɓe e jogani en caméra o ko ceerno Baydi no ballodiɗo men ko Oumar Baro en mbiyaɓe kamɓe fof yo Allah yoɓɓe moƴƴere en calmini fof en juurima fof en beltanima fof en ñaguima duwa fof Allah jarama on jarama lakum minni lhubbu wa du'a'u dawman assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh